Kako se da imenuje šlate z roškarjem, a šlate roškarja? Če se už dal noter, pač bom te šlatala. Ampak šlata je škatlo. Šlata je škatlo. Ekstremno nenavadne strukture, so ne primi ga, no? Ne, res ne moram verjeti, to najbolj gabno, da se z nekaj naj bi šel. Pač dava roke noter, mislim, jaz dam roke noter, ti už pa videl dejansko, kaj noter je, ne? Ok, zdaj pogledal. Antično. A pa bi pa rad povedal, da imamo ene psihopate v tej firmi, ki so dali te stvari. Nehaj to delati! Prav psihiral. Kjer je psihoide? Ajde štarti. 3, 4, daj tace not. No zakaj si ti to kar tak prijela? Ja, to kar pač hočem nečim prekonc. Nekaj šlatat, to tak. Lasje? Ja, zakaj si kar prijela, kot da ni nič? Kaj če bi skočilo v tebe? Wow, to je bilo pa preko 30 sekundah. Roškar je tudi običajno preko 30 konc. Ja, pri sanju. A lahko je to zgrnem? Aj, nagravžno. Ve, kaj delaš, zdaj reagiraš namensko. To je pa res. No, boš že sam. Ali kaj je not? Robert. Jaz nisem tako ti, ko kar zagrabiš stvari. Ja, pa tega tudi se ne bi rada zagrabila nikoli lepo. Verjetno si se že srečal s tem, no, ampak kar ti kar probi, no. Če je to živo, se mi bo spelalo, prisežem. A so ščurki? Ja, te stvari so neki živi organizmi, no. Ne, kljun ima gor. Neko miši. To so kljuni od ptičev suhi. Ne, je pa neki del telesa. A je to slučajno noht? Čigav! V glavnem, najm prvi izziv, v katerem se bo vas popadla v tole škatlo skupaj, kako znava, ne srček? Nadaljuj z uvodom. Deva tole dal pa vsak svojo roko noter. Prosim te normalno, elegantnost. Ok, deva zdaj skupaj. Jaz sem. A kdo pa pove? Why are we still here? Just to suffer. Buča. Hokaido. Ali pa taza. Ja bi rekel, da je buča, ja. Ja, seveda bi rekel. Zakaj samo ena? Jaz to kar pač samo ena. Ja, ne, ni samo ena. Absolutno ni. Ena je odprta. A pa za tabo se brez veze igrati, ker jaz nisem niti konca buče pošla to pasti, že rekla, kaj je. Dotikaj se malo stvari elegantno. Kako se ti luleka dotakneš? Ti priješ pa narediš havšen potiču gor. Elegantno je treba prijeti stvari.